بهذه الطريقة للعلم أنني عرضت عليه أستاذا في اللغة الألمانية حتى أقف على الحقيقة، فقالت لي الأستاذة أستاذ اللغة الألمانية إن هذا التلميذ معجزة يعني حقيقة. خلي سي عبد الجليل بوهنتالا هو إنسان خجول يحشم شوية، ولكن أنا لازم نقول له لازم تتكلم، يكلمنا شوية بالألمانية. كلم. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, heute vor Ihnen stehen zu können. Ich bin ein bisschen schüchtern, ich habe nichts vorbereitet. Um es kurz zu machen, es ist mir eine Riesenehre, hier vor Ihnen zu stehen an diesem besonderen Anlass. Ich bin wirklich sehr stolz auf mein Land, auf Algerien. Ich bin ein bisschen schüchtern. Okay, danke Ihnen, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Es ist mir eine große Ehre, hier vor Ihnen zu stehen. Wie Sie hören können, bin ich sehr gut in dem, was ich mache. Okay, um es kurz zu machen, vielen Dank fürs Zuhören. شكرا على الإصرار. شكرا يا عبد الجليل، رغم أنني لا أفهم ما تقول، ولكن شكرا جزيلا. نعم عبد الجليل، رجاء شكرا جزيلا. التلميذ عبد الجليل تقدم إلى هذا الامتحان ونال في القراءة 25، في الاستماع listening 25, in writing 25, in speaking 25, total 178.50 78.50 علامة من 100. حيوا عبد الجليل بوهنتالا، تحية كبيرة. في الحقيقة عبد الجليل بوهنتالا شرف عائلته، شرف والده ووالدته الكريمين، شرف مؤسسته ثانوية يحيى وموسى، شرف أيضا عين التوتة، وشرف الجزائر أيضا في تعلمه لهذه اللغة. أدعو سيد مدير التربية لتكريمه، فليتفضل مشكورا.